Okay. To Evenigba e nemia pom ke egba galetohe abele yonona tohe da kwa egba galetohe egba miafetanya enye Christmas blonya alo Yesu jiji Christmas fe yai fofo ma fisi afi ta egba mi jibe mi ajaka Christmas ya mi akpobede enuke le Christmas atome leke oyime ke menye de kai le afia ke mi afofo tohiade le eziame pegede mi anu be mi ase Christmas agome mi ase blonya agome ale ojebe mi adui ale mi dunfia ela nyoa egla leike ohia be mi awe ke mi afofo ya efen kwenye Reverend Godswill Elom Courage Rev Wezo ke eto onyelo ganye sro enye counselor efianu amegedo eye me don kujibe eya enye amegbanto ike nyekpakple mi no ezimala ike mi jaka relationship nchukple nyonu fe kado nyawa mi jaka Rev abe ewu 5 years salo abe 7 years ya ta menya ameyi me hevazia me ta mega wonka mega demoda alo atroko dale evenyi avenu pola kata afisafi ke olemia pomle enya gbenye brevi le mianko elemia pom mianko semkwa nye bia blonya pe jobonyene amesiame bema ado biabian ben kenya blonya lo Christmas enye nane ke hiamagodo ngome kuku de fiabe enye azaga odometo de kai ke odona le hiamagodo ekude nyadela Yesu Kristo pe chichi nchi ale ke mau be ova hiame ava anoni plemi
akpɔle ke míenɔ na agbe abe amegbetɔ ya hã na akpɔ amegbetɔ nyenye kple amegbetɔ ƒe numetoto ta bronya enye Yesu Kristo ƒe dzidzi yi ke wòva be aɖe amegbetɔ le xexea me yi ɖea numa nye Christmas alo bronya yi ke míeɖuna tso ɖevi eɖo ŋku dzi be tso ɖevi me nenye be bronya ɖoa ne woawoe metɔ wu na wo awu yeye na wo koa ewɔ be woawoe me le be bronya ɖu eɖo ŋku dzi be ɖevi me menye gbe he Mawu va amegbetɔ ŋu yema me míenɔ kɔƒe mea míɔ eƒe dzi ya míɖuna rice ta míame ɖo míesusu be la rice la eƒe dzi ƒe nuɖuɖu wònye ale be meɖo ŋku dzi be eƒea ɖe dzi la enu metrɔ tututu o ta mi mete ŋu ɖu rice o abe meɖo ŋku dzi mama nye míɖa sɔbi kple ame yiwo ke ne nya ŋlɔ via ase gɔme be sɔbi kplea míɖa sɔbi kple ƒe ma dzi ɖu in fact míawo ɖeviwo la ŋɔte ɖe mía dzi ale gbegbe be la egɔme nye be la Christmas ma dzia mímeɖu mɔlu abe eƒe ma me pete na ame dzro ɖe sia ɖe nyagbe ava aƒea me ko eƒe dzi míeɖu akple that's the song so Christmas enye nu tɔxɛ ɖe enye dzidzɔ ƒe ɣeyiɣi yi ke ɖe Mawu ƒe lɔlɔ na amegbetɔ kɔfia eye wòɖe mɔkpɔkpɔ kple kekeli kɔfia ta eyae wɔe be dzidzɔ sɔŋ ƒe ɣeyiɣi ya wònye na. Akpe kakakaka. Ke nukpɔlawo nenye be edzi be yeaɖo message ɖo ɖa wò lɔlɔ̃tɔ aɖea mɔɖeɖe li asɛnɛ na mi to WhatsApp number ya dzi 054-028-9608 054-028-9608 Rev ebe blonya eyae nye be miaɖu míaɖela Yesu Kristo ƒe dzidzi ƒe azã alo ŋkuɖodzinu aɖo ŋku ale yi ke wòva wodzi na amegbetɔ ɖe míaƒe nu vɔwo ta be wòava ɖe mí. Enyo ŋutɔ, enye nu nyui, enye amenuveve be mi medze o gake Yesu ɖela la ava woadzi le ame ƒe nɔnɔme me be wòava wɔ ŋka wòava kpe ɖe mía ŋu. Ke me be mabia be egba ƒe Christmas alo ok mabia be leke wòdze be mi ɖui because egba ƒe Christmas zi geɖe yi meŋlɔna be kura be le nukpɔkpɔ ɖo nua eva dzena be menye Yesu ƒe dzidzi ƒe nya yo elabe Christmas time ye mi yina sporto míanɔ aha amu nava tsa le meɖo ŋku dzi abe le Yohane Gbenye ƒe ɖevi ma minɔ tsatsa le amewo ƒe aƒe me ava ɖu nu anɔ aha woƒodo ɖa yɔ woana mi ga afi míagbɔ aƒe me keke míagbɔ aƒe me ko ele fine ega le asi o eɖu nu ye ekeke yawo ma nu yi mede dzesi be amewo na nugbegblẽwo yia dzi zã ɖe Christmas akɔ ɖe leke tutu dze be míaɖui. Ok, biabia nyui ɖe wònye elabe ne míelé ŋku ɖe míaƒe gbe ƒe ŋkekewo mea akpɔe be bronya ɖuɖu abe leke ne gblɔea eva zu abe xexemenuwo wɔwɔ ƒe ŋkeke ko wònye ene. Vɔ le nyateƒe mea medze be míaɖe nu yi ke Mawu wɔ na mí alo ŋkekea ƒe asixɔxɔa medze be ne mía akɔe kɔ ƒu gbe ava trɔe ɖe mía ɖokuiwo dzi be enye dzidzɔgbe yi ke wòdze be amegbetɔ naɖu agbe o alo amegbetɔ nado vivisese ɖe eɖokui ŋu. Enye ŋkeke yi ke wòdze be mía agbɔ dzi ɖe anyi, abu tame, akpɔ ɖa be ɖe
míle Mawu ƒe dɔ yi ke wòwɔ na mí ɖe, míede asi xɔxɔ ŋua. Mawu ƒe lɔlɔ̃ yi ke wòkɔ lɔ̃ mí ɖe eye wòfia mí be míawo hã míaɖe lɔlɔ̃ ma akɔ fia mía nɔnɔewo ɖe. Míele lɔlɔ̃me ma mea, míele afɔ mawo ɖemea. Nenye be mí mele afɔ mawo ɖem oa, ke ahiã mí be míawo hã míawɔ ɖɔɖɔ ɖo. Bibla be Yohanes ƒe agbalẽ 1 ƒiƒi 10 egblɔ be ale gbegbe Mawu lɔ xexea me ya wòkɔ eƒe tenuvi kɔna be ame ale yi ke xɔ dzi sea matsrɔ̃ wòakpɔ agbe. Eye ne xlẽ Romatɔwo ƒe agbalẽa, Romatɔwo gblɔ be eye míawo kpɔtɔ gale nu vɔ̃ mea, Kristo ku ɖe mía ta. Ta Mawua lɔlɔ̃ yi ke wòɖe fia mía menye enu nyui ɖeke míewɔ ya tae wòɖe eƒe lɔlɔ̃ ka fia mí o. Ke boŋ togbɔ be míele nu vɔ̃ mea, etsiãe be ne yeaɖe mí, yeava xexea me, akɔ míaƒe agbawo, akɔ míaƒe atsitsogawo, ne yeaɖe mí. Ta edze be míawo hã míabu ŋu akpɔ be ɖe dɔ yi Mawu wɔ ɖe leke míawo hã míele nɔm ɖe edɔ yi ke wòwɔ ɖe va xexea me, nu yi ta wòva xexea me ɖe, míele mɔ ma dzia. Ne mele dzi oa, ke edze be míaɖɔ ɖo. Ta bronya ɖuɖua, eku ɖe Kristo ŋu. It's all about Christ Jesus. Eye nenye be ku ɖe yama ŋua, ke edze be míakpɔ mía ɖokuiwo le eƒe ahuhɔe me to eƒe nya me. Fi mí mele wɔm le nyui ɖe oa, míawɔe nyui ɖe le kpɔɖeŋu me. Edze be míakpɔ míaƒe golɔgiwo me. Ame kawoe le hiahiã me? Me kawo ŋue gbɔdzɔgbɔdzɔ le? Ame kawo ŋutete meli o, vɔ ŋutete le asi o, nate ŋu awɔ nane akɔ kpe ɖe ŋu be woafɔ. Elabena nu ma Yesu Kristo va wɔ. Ɖo va xexea me, va xexea me va ɖu agbe o. Abe leke míawo míagbe aɖu Christmas Day o. Ke boŋ eva xexea me va to míaƒe vevesesewo me be ŋu le ya ŋutɔ ɖokui gbɔ. Ne eƒe nuɖoɣi ɖo hã la, aŋlɔ nuɖuɖu kura be ɖe amegbetɔwo ta. Menye ɖokuitɔ wòva dzi le anyigba dzi o. Gake míele ŋku ɖe mía ɖokuiwo ŋu egbea. Business, makpɔ ga, maɖe srɔ̃, eya koe. Mebua tame ku ɖe ame yiwo ke ŋu míetona gbe sia gbegbe. Ame yiwo le míaƒe golɔgiwo me, wole enukpekea me ɖeka eve ɖewo me toma. Mí mete ŋuti do asi ɖe wo gbɔ, alé wo teti be ɖe no fɔ ɖe tsitre o. Ame yiwo dze anyi, mí mete ŋuti léa wo be no fɔ o. Ke boŋ mí gakɔ míaƒe ŋu ɖea do na wo be ne woage ɖe me mɔ, ne wonu ne va yi. Amewo dze anyi, ele anye nu vɔ̃ me o, ele anye woƒe asigbae dze anyi o, woƒe srɔ̃ɖeƒe dze anyi o. Ale yi ke míade dziƒo na wo, ama Mawu ƒe lɔlɔ̃ kpli wo teti hã ezɔ agba. Ta alae wòdze be ne míaɖu Christmas alo bronya, ala wòdze be ne nɔ, menye ale yi ke míakpɔ be o, míawɔ dɔ kakaka le ƒea me tso January kaka ɖo December, ale be 25 nye bronya kekea, adze mayi holiday, mayi ame ɖe akpɔe be nye nkeke ɖe ke, you know, revering God, acknowledging what God has really done for you and I. Míate dzesi nu yi ke Yesu Kristo va wɔ na mí, eye míakɔ bubu nɛ, míakɔ ŋutikɔkɔe nɛ. Ya tae Christmas dzia wowɔna carol service, numawo awɔ play vovovowo, axlẽ scripturewo, akɔ de bubu Mawu ŋu. Gake gbe ne kpɔ carol service wo kura ezu comedy show. Ta ala wòdze be míaɖu Christmasa míeva trɔe vɔ. Akpe meku míaxlẽ message agbɔ ɖe ke mía ayi dzi. Míexɔ message tso promise hũfenu fiaku gbɔ. Ele Christmas ƒe dzɔgbenyui biam na eƒe dɔwɔhatiwo katã. Ele ƒe yeyea ƒe amenuveve hã biam ne esrɔ̃a aɖeɖe le Saudi Arabia.
eviawo Desmond Kekeli Klenam kple Elikem kple ame yiwo katã le Ashama Promise Hufenu Fiaku ele Blonya ƒe dzɔgbenyui biam ne mia katã message bubuwo gali gake okay ma xlẽ ya gbɔ Raymond Selom ele Christmas ƒe dzɔgbenyui bia ne nɔviawo katã Mawu menyo Seto Veronica Sefakɔ Bra Selassie kple and to our brave and lovely mom Philomena ekpe enwole de yevugbe mo nwole do ta baba je me matre de vegba me ha ebe to my lovely mom Philomena ekpe ele okata wish him filled with peace, love, and warmth of knowing how much you are all appreciated. Okay. Ke Rev, enwa meve me le ofe nyama. Eya nyebe meditation. Ebe enye eyi ke mia meditate ba. Ple mia nanu ame yo ke hiani. Enwa meve mamele. Ebe mia dengle cho nkekanu. Mia dengle cho nuita oji Yesu namida. Mia nya ke ema efebe nyonyo da asunyasi. Mia se gomebe nuita oji Yesu namida. Ke dekshi mia pa gbeno no ha. Ple habe echebe mia nanu. Ame yo ke hiani. Ela be numa Yesu vao. Yesua eva naido kwi. Yata Christmas anye nana pe eyi vo fifia zigera mi nana nu ike menye nu Yesu wota mi nu anam revazu amorube is it Boxing Day ike mi a package nana ko ana nu mekwenye be mega nana nu ame yo ke hiani krago ame yo ke mi pe velia de oko ike mi feel be okay nenya ha me ne ya nana na exchange ta ame ike mekpo be ame ya betina na ke na ga mwanyi menu na ge ta me chipe na blonya de cho nana pakpaji. Okay. Nenya be ni ike akpojo amendegbo ya tai na nyuwom ne ake nana me khwasile ma obo nkumo alabe mi Yesu Kristo wa wona mi a de fia mi be menya nunwi mi wo me bledongo be ebe yi mi potole nuvo mu a Yesu kude mi ata mi me wona neke ike nyon gba ayata ova kude mi ata kebo tado jimu e ova nyebe ya ba de mi le hame ya ba de mi le chotrum ya oko epa gbe konna ya donku jia le achichu ganwa ayo no pe fume o to akploi o no tatu denwa ya me obe ape fipo de never yo ple yo be jijimeja Yesu Kristo glo be fofo tweka o menya no si wo mo le ta ko pa gbe konna de mi onu vo la ota ta nunana de mejebe na nan amede ike ekpo be yin ha atenu anai nane nkeke bubu alo gbe bubu gbe yata nanu menene mo jebe neno na tebe nenye be lenwi wo na mede a eje ne no ta me na obe ame ha echota never wonwi na yo people abenemi wonwi na mola ma obe eyemi edonu banana ta nunana jebe mi alenkude ame yoke le mi ape kologiome le mi ape fumome akpobede mo kai hia o vide kami aten adena me yoke poklami ele vevide me fia be de mata
ima manu ple mia non yo ke tetelo e me kpo be o ntetela si o ya me kponde o nkekea enuna na pe nkeke ta okay me len kude nye pe kume nye pe gologi ma lo nye pe kume me ame yo ntetemelo ame wonyi de na ka ke via nye kulo nya pelika ta o nkekea nkekenye donc cha Christmas nkekea kachima gba odo fulo na pe fridge me lo yo na lo kachima gba odo fulo na this ya no do 3 weeks ha this make a ball avec Christmas day pété maka sende kamo America ma football no bo o mon lu de nya I have me in church those days la me hit na mon lu a first batch bank ball afi ayi solima ni le solima pété la me le drip kwa alebe ekwekona novi ha kwekova Emma is the excitement part of it. E ajijo doda menoni o pakpaji kwe. Kake mejebe nyako nkeke akatako dada akpamaji. Awe onye nyabe focus that neme now la ha jebe na now ya time o namu awo. Beyond that, jemi alenkude ame yoke ntetemeli. Ame ke umatenwa afford rice 5 kg the cow de alo 1 kg the cow ada ne evia wadu de nuka matenwa wa amerike maybe awike wadu ha ezu agba nuka matenwa wa kokpeda menwu ava to avo vivo de deja never play etoenamia jijo ma ikeva mama pa gbemua anabe wa gblɔ yayra nya ɖo ɖe ŋu aha eya ƒe fetsua ekpe wu be mawoe no no hana we na enene mo jebe ne no okay meje mi aga len kude ame yo ke le mokpon kaka Christmas nya do ko mokpon ba amere gbona na gem ame ye jebe ne vanana nem if uncle ya jebe ne nai target amoba mi yo kata Christmas azu a target is it a day hello enye keke ike amemaya jojom ye pe zuko ebe enye keke ya ile ready be ya hono de nya kai lasione amema ha okay ele akpa veme amea do mahi nteteme lesio ele agbepe nanu metu to gbela amodo wa donku yoje ayira yo ya tebene le nanu metum enpeka mo metuma amepe mo popo a eyina deji alebe women jebene no nenema ha fio elabe ya do ya na menyanu ikeme amiene mo pom na be ayira e kolega menyanu ikeme tumi halo tane ha metenva donku ji okola ele disappointed ke e cover verses ta amedo togwela o menyebe do be ne blonya doji kola yo no mokpombe amunu na ye gakwevo aha kaka medo ha la odo kyojibe enye nkekere ke you are hazin yevo be opportunities alo opportunity ozi abomonu popo akoko aho enula mosi mejebe ne no ne ma aha alebe ejebe wo ameke mokpom ha be na mede na yira ya wo ha de mekawe letamanu na bi hayira menye nkeke o nyebe we na honu kwevo it's about sharing giving lonlonde when you study love is about giving and lonlonu na benya bibla be alegbegbo ma no hehia ma eye wo ko epetenu de ka ho ma kona so lonlonye nu nana ta nenyebe enye nkeke ke nye paji ameje magabiabe nnana ka o possibly agamela sino yake enye Christmas for meje ma wonane na amede for maybe alo amechichide lenye piape area me meje ma de Yesu pelonlo
akɔfia yesu pɛ nana akɔfia de aba mechichima matama maybe ayava sere na nyɛ kra ma nyane allo service ma zinin ma can I render a service as a gift you can maybe physical na camera say man now kakade can I do something of that sort as a gift le boboire kwa nunana de demie yevo be limited alo limit mie ko jijenu ko dadeji be no be nunana la kejebe nenye material thing egalo evolu nane kamera de wa akasi wa feel ba nunana obe yi ekwa monu kokpa ya nyeklo enam miele fiale enufu ne miapo nu kpolawa nuka wo miele miapo yi namu e ya me yo le nya kpoma o ha wo le obe yi nami ekwa ta miakata mi le nunam ya nonu e miele videm chome ta menyebe nako ega alo hihemenu ike atenwa kasin ale ya kwenyebe na nanu amo maybe amede ya le ahosie ya de ka kwe no nani ya Christmas dia do ebede e play a view you are igbo alebe you have adonu kokwe alo adanu video asi you be to you have dule fuma you have given something that nane ke amama akpobe oh ke ha mo me gbenle igbo ha feel ekwa ta menyebe ne atenwa ayi ava wodode akokpeda medenwa ihanu na onyele wo akpe ke fifia mejibe mi ayi de meditation fa fe akpaji egle be ejebe mi adengle cho nke kan leke mi akodengle ne mi do abe Christmas fiade ya mejibe ma dengle ma have time ple ma se gome ma se fe jiji gome de what are some of the things ma wo ata dengle cho epe jiji nu ata nyo ntonto de nui over wome nka we ma wo okay so be miaten adengle nyatepe toy e wa devinamia ejebe nia alenkude ni ma wo na mi the only way miaten wo we ni alenkude nwenye to ebe nyame ta eje mi akhle ma wo benya ya khle nu to kude Yesu Kristo ejijin aleke ma wo va hekiame menye jiji ya dedeko edo yo kata o va wona mi je mi alenkude o kata Yesu Kristo pe mawunya pe tumetia enye lono de kawo ya de lono ofia mi no ni ebe eseye ye menami eseye nya benka ya lomia no abe alesi melomi cha le nu babla hoho ma jije nwenye be mi lomia no abe mi anto mi adokue ne efia be mano abe dokuine efia be la nanu linye malo me ma wona o alright kake Yesu Kristo va ebe seye ye menami ese menye be mi lomia no abelesi enye Yesu melomi ekokonomi ekodoku kakaka hida tituka mi mo ta ele goglo be fifia de meka da bele ne lo ku o you must die ne hia be na ku then of you ta ha de ta Yesu Kristo venu fifia la enye lo aha ta jemia lenku den ebe mi aje yome ni alenku den yo biten epia me bitede de ma wo ma opegbegia amedo ma o heva o moment atenwa pede o obi opepere nga keme na o de wo ma opegbegia nyama leke ko le novio treatment leke ko le no haovio ameyo ko khala kadodo ade leke edi mawu lo penkuma ale mawu va hihieme
Bronya de menye Yesu dzidzi ƒe dzidzɔkpɔkpɔ ko nyo. Eyi mía le dzidzɔkpɔkpɔ dzina míadze míalé míakpɔe hã be ekua le ko ku hã dze. We have to combine all of them in one picture and see what he has done for us. Nu yi ke wòvava wɔ na mí, ale wòva ɖe mí. Eye nenye be míekpɔ be mí mele eƒe lɔlɔ̃nu wɔ alele wòfia nu mí be míazɔe, mí mele zɔm ɖe dzi oa, ekema edzi be akɔ mía ɖokui, míaadmit míaƒe vodada. Aƒetɔ nye mezɔe nye ɖo. Kpɔ nublanui nam. Kpe ɖe ŋunye zɔ be ale yi ke nèva zɔe ɖe, nye hã mazɔe nenema. Maɖe lɔlɔ̃ fia amewo, malɔ̃ hanyeviwo abe ale yi nelɔ̃m. Yesu fia nu be ne wolɔ̃ míaƒe futɔwo kekeake. Kaka ame ɖewo li ne ame bubuwo he mede woƒe sɔlime o, do gbe na wo malɔ̃. Kaka wòva zu be ame yiwo mede sɔlime o. Ame yiwo míewɔ nyui na koe nye ame yiwo ke míenya alo ame yiwo ke nye Kristotɔ. Me nenema dze be nenɔ. That we have to look at all these things. Le Mawu ƒe nya me akɔ sɔ kple míaƒe agbe. Ne mele zɔm nyuie ɖo la, ekema míakplɔ nu mía ɖokuiwo le dzimetɔtrɔ me. Míazɔe abe le Yesu dzi be ne míazɔe. Akpe míagaxlẽ míaƒe messageawo dometɔ ɖeka ko míayi dzi. Eya etso Friction gbɔ. Ebe special greetings to Richard Yevuga and Abitor, all of RTC, wishing them a prosperous new year in advance. Efiabe ele efa kple Christmas bronya ƒe dzɔgbenyui biana Richard Yevuga kple ame yiwo katã le RTC. Ebia be efa ƒe nuwuwua nadze dzi na wo nyuie. Akpe. Rev, medzi be fifia míakɔ Christmas alo blonya kɔ ge ɖe míaƒe ƒome me. Ame ɖo be okay, magblɔ marriage talk gbɔ. Christmas efa hiãna be woaƒle awuwo, woaƒle afɔkpawo, nunonowo, nu vovovovovovovowo ɖe azã ta. Fɔ yaɖo yioa, le míaƒetɔwo ƒe akpa dzia, maybe enua meli o. Ewɔ plan ɖe maybe sukunyawo ŋu, ɖeviwo ƒe sukunya. Gake míanɔwo hã be azã ma ɖe mí ɖu ge. Edze be míaɖa jollof, koklota, gbemagbe. Yi ke sometimes kura va dzɔna be edze be woava do ga, pressure nanɔ ŋutsua dzi kake edze be woava do ga, akɔ ve be bronya na yi dzi le yi ke aƒea me dzi mi ɖe. Meɖe kuku bronya ɖe tso enam. Be do hia be kokokokokoa. Edze be woadzi Christmas vukoko woado gbemagbe. Adzi Christmas fɔkpa, aɖu koklo tama kokokokoa. Yi ke maybe meli o, agava zu fe. Okay, so megblɔ do ŋgɔ ale yi ke wodzi míekɔ kpɔ blonya ɖuƒe tso ɖevi me. Meɖo ŋku dzi be enye ŋkeke yi ke ɖevi ɖe sia ɖe blana. Ta ne wɔwɔea mebla o kɔa, ke fia be wɔwɔea woɖe wo le me. Ate ŋu ado aɖi tsa be leke ne gblɔ be aɖi tsa le aƒewo me, aɖu nu le fi, aɖu le fi. Aɖo yi kura lã ko míedzi na mía target mínyagbe akpɔ lã ko. Ekpɔa nu yawo katã wozu cultural formation. Yevu agblɔ be cultural formation. Eva zu abe womla mí kpli míekpɔ teƒe. Ta eva zu nane yi ke me ɖe mía me be nenemae wòdze be nenɔ. Ta ne míeva tsitsim hã, míeŋlɔna be numawo ɖevi me ƒe nyawoe edze be ne míaɖe asi le ŋu. Meva nɔna nenema o.
yado yi hã menye be ɖe míŋlɔna bo gake míekɔna míaƒe aƒeme alo míaƒe agbenɔnɔa srɔ̃ɖeƒe o kɔ sɔna kple míaxɔwo ale yiwo ke wole nu ƒo ku ɖe nu yi ke wo srɔ̃wo wɔna wo loo, woƒe boyfriend wo wɔna wo loo, alo nu yiwo ke wo dzilawo wɔna wo alebe fi yi ke woyi ge ava ɖu azawo le wɔna ŋutsunuwo pete ŋua, enana be expectation, dzidzidzi alo mɔkpɔkpɔ vana ne nyɔnu alo ɖeviwo be woadzi be yewo hã la, yewo dzila ne wɔe na ya le, yewo srɔ̃ ne wɔe na ya le. Vɔa edze be míade dzesi be menye egagbegblẽ le bronya dzia eye nye nu yi ke Mawu dzi tso mía si o. Mawu dzi tso mía si be míaɖe lɔlɔ̃ kɔ fia. Gbe sia gbegbe menye bronya ɖeɖe dzi koe o. Gake bronya dzi eva zu azãmiɖuɖu ta míaxɔe nenema. Gake gbe sia gbegbe míaɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃ kɔ fia. Ta nenye be abe srɔ̃, nyɔnu alo vi bronya dzi va ye woƒe dzimedzidziwo meva me o ɖe, ebe o esrɔ̃nye lɔlɔ̃ míate ŋu aƒle ya, míate ŋu aƒle ya, míate ŋu aƒle ya. Amia be o edzrom lo gake ɖe ɣeyiɣia menyo o, eƒe ya me tɔ ɖe míkoe ku atsi. Ne míagbea le agbe kɔ, mída akpe ne Mawu be míle agbe, míanɔ mɔ kpɔm be nu ka Mawu agawɔ na mí. Ko hã se egɔme nenema. Nenye ɖeviwo, ewɔ nyɔnu ata lé ɖeviwo abele wo nu, ate dzi ƒo na wo elabe meɖo ŋku dzi be ɖevi mea enyanya ame yiwo ke aƒle numewo na ma wome sɔgbɔ o. Let me just put it be womeli o. Ta ne nɔvinyewo wo dzilawo ƒle nu na wo ne wobla, enye ne nye mekpɔ ɖeke oa ke mewu avi. Ke mama gbɔvi menyo, mama nye nyi ta abe dodzi, nye ƒaƒe me ŋkɔ nye dodzi, megatsi dzi o. Agbenɔhevi ɖe metsina fuma to dodzi xɔsetɔ enyonyo ge esia ekpɔa numɔ mate ŋu agblɔ na wo gbe be vovototo va egbe kple tsɔme. Ta yaɖo ya wo dzilawo ate ŋu ate dzi ƒo ne viwo. Yaɖo yi evinyewo ava abe o dadi míaxɔ be míle fi yi, míawo hã mídze míayi, malé wo da ɖe anyi. O anyo be míayi lo gake ekpɔ la meyi egbe o mefia be etsɔ ma yi o lo, ŋgatsi dzi o. Mawu awɔe. Nu yawo ɖe ana be ƒomie atu ɖo elabe le bronya vɔ megbea, no ɖu bronya 25th December 1 week megbe alo mede 1 week o. Eva yi lo, ɖeviwo ʋu suku, sukufi nyawo dze gɔme vɔe. Eʋuɖo fehege, eŋuɖunyawo dze gɔme vɔ. Ta edze míase gɔme be mía spend ɣeyiɣi kple mía nɔnɔewo mɔ. Ate ŋu decide be abe ƒome enea bronya ŋkekea. Ɖɔɖi tsa yi ɖe kɔƒe ɖe me ava kpɔ yewo tɔgbui ƒe agble dzi ɖa. Ɖeviwo nakpɔ xeviwo nudodowo ava nɔ yiyim ko ɖe miako nu ʋu ko evɔ mi ƒle agbe ɖeka ŋklo alo atsi ƒuƒui ɖe alo etsɔbɔ ɖe alo zɔkla le anɔ aɖute ɖe dzi krokroa ekpa eyɔ bete be dzidzɔkpɔkpɔ koe. Ta mi mega limit bronya ɖuɖu ɖe enuƒeƒle abe srɔ̃nyɔnu dzi be nuƒle ke na ye. Eke ƒome dzi be ne womeƒle o ko la, emoyɔyɔ va. Emoyɔyɔ nyagbea va ko affect ɖe sia ɖe. Dze na ɖo ku dzi be ele woƒe esrɔ̃ɖeƒe gblẽ mi ma le aƒewo me gba mi nye ma. Edze míale ŋku ɖe aƒea me. Ye moyɔyɔ nya va koa, ŋutsua megate aƒea me no ko. Instead of be wòanɔ anyi mia katã miaɖu azã le dzidzɔkpɔkpɔ me. Probably maybe eƒe presence being together kura le vefe ɖe wo. Gake wònye be emoyɔyɔ va labe the physical aspect alo the material one mete kpe o ta la
Epa me gbono no kra bo kofoma ekaka. Yeah. Eno ha mega enjoy go alo no nu do kra wa to ntwa megbe aba dui aba do gbanao ike o plan be emegbe yo Yo ga hogele. ale yo ogenye yo hoge kwa yo hoge kaka ahi okay rev birthday enyo be miado enu ye yiwo gake ndo legal viviewo nchi fafa la fame de kawowo la fame ngome sesea ele vivide wu ta nenye be meliode ne mi do mi apa wo ho kra mi apa lonlon de kawowo ike mi cover soli me kra de ne we be ame yo kra do awu ye ya no mi akọ ano bia mere ame yo kra de no ka ilo si no kaile osi ikemele yosi o rev nyamanya tefe ya ologa kama bia mebi ya tefe o benchu adoa nedo Christmas ji ko be yo break up ke after Christmas and New Year kwa ke over bia chocho ke let's come Nya we kwese benye nya tefe ya Probe ame yo no nko kwidom na mo yo no encouragement magba jebe ya cover intro ne mato cover ba atanya nya tefe America wonto ne probe ye na mokpombe ya dem ne vra mama na mawo obumona mia ya azagbe ke bona ike nu avayi Tagbo be break up la me. Demand wa basu. Ya ke wonwa ne lani ko January vai. Ko yanchwa ga trova boglo no be honey allo sweetie allo anyichi. Allo cha de nyonyo menya. Fifi over nwanyambe obe every December la nyamegbo uchi ya break ba nyamegbo amegboglombe December vibe ko ncho introva bo yele sorry nano eta for two mena eta ako ha ga elno continue another December ugajo ke o ha nwi akolodo a amere gborobe nwi akolodo do ga push to be honest, me jebe nenyebe lemia me jebe ne no mene na se benye me gbogbombe menye sro de line amia ne da for to me ne wasi me kwesenya o benye be Christmas ko ebu after kova na kponye menye sro de live na nyafi na da fodo rev akpe ke mejibe mi aga kede biabia de kame amudo blonabe ya gayi akpa bubu vie ya ke menya be endogenami amudo blonabe o Christmas a menye gbe igboji Yesu yo ta cho ya imedugo de nyakaila sio ya medun ko jibe the landlord de carry cha me no papa me bo Christmas do jine ne do Merry Christmas ne agbono be ya me believe in those things amekede enyen tepe enye be 25th December yemie duna blunyala nuleda ni deke meli de fiambe gapoma alo yi maji ya oji Yesu nya megedo nya jelano especially nya me yo jode kopoma nya jelano meten le o meji avide koji hawa o meten le nkeke ko ji plepe yoji amekoda na nanyi nenema tanenye be obeno to epe imoji wa ukona event
azaŋkekewo kɔ ɖo ŋku dzi. Agbe ma gbe ƒe me mi dzi do dzia alo elɔ̃ma ema yi be ƒe ma mea edɔ ɖe to eƒe ma me edɔ to paa le Ghana eƒe ma me wo dzi ke fifia ame yiwo nya gbe ok eƒe kama edɔ to 83 ok 83 fifia ŋkekea hã ezu agba ta yaɖo ya ŋu dzɔ nenye be ame ɖo no te ɖo ŋku ɣletia dzia ɖoko tsus na ŋkeke ɖeka le ɣletia me be yenye yewo ƒe dzigbe be yewoakɔ anɔ dzidzɔ do ɖe yewo ɖokui ŋkui. Ta le nyateƒe me nye be nenem tɔgbie yi dzi womedzi Yesu le 25 December wole da ɖe anyi miatɔ si dzi eye hafi bronya ɖuɖu va aza ɖuɖu vovovowo nɔ anyi va yi vevie ŋutɔ le trɔ subɔsubɔ ƒe ŋkekewo me gake yi ke Kristo ha eva xɔ anyi nɔa emawo yi me be woaɖoli azãmawo tɔgbi be Kristo ƒe azãwo nava ɖoliwoa yewo be ŋkeke ɖoa woɖoliwo kple ŋka Kristo ƒe azãɖuɖu. Ta even hafi 25 December Christmas ya nava le trɔ subɔ le yi tsã mea woɖuna azã ɖo wowɔna kɔnu ɖo abe leke festival wo le anyi ŋtso be asɔgli yam festival ete yoyro homewɔ hogbetsotso kple tɔwo nɔ nyia nenema woɖuna azã vovovo gake kristotɔ va be ok azã yawo ɖe megahiã o ta miakɔ Yesu ƒe dzidzi azã akɔ da ɖe ŋkeke yawo dzi ta ye le nuawo mefia be egblẽ o ta na ame ɖe gbɔgblɔm be ya yia menye ema ye wodzi Yesu ta ye ma zã ɖu oa vɔ ebe xɔ Yesu dzi sia ke gbe dzi Yesu ne tɔ tsi dzi na mia ne ya ɖu azã le ŋkeke ma dzi ko dzre na tɔ because me ye nye ŋui dzi miakɔ ŋku kɔ da ɖa o ŋui dzi miakɔ ŋku kɔ da ɖa nye viɖe kae Yesu ƒe xexia me vava heve na mi mexɔ se be ya tae woɖo azã yawo tɔgbia nyi mi le ɖuɖu nu katã woɖuna festival o kple susu be miaƒe dekɔnuwoa miagbugbɔ anyɔwo me nenema wa enuma nye Kristo ƒe azãɖuɖu be miagbugbɔ anyɔ Yesu Kristo ƒe viɖe yi ke wòheve na mia miagbugbɔ anyɔe le mia ɖokuiwo me bele megble do ŋkɔa to miaƒe agbenɔnɔ miaƒe nuwɔnawo miaƒe zɔzɔme me ta ne ame ɖe ya gbɔgblɔm be menye ema yi me wodzi Yesu ta ya me be aɖuglo nya vɔ amia le gbɔgblɔ be there is something about majority le edu ɖe sia ɖe me ƒuƒoƒo ɖe sia ɖe me once ameha gbogbowo wolɔ̃ ɖe nane dzia nu yi ke ame ʋɛ tɔwo gagbɔgblɔ ma mema tana woata do ɣli but once ame sɔgbɔ be yo ale koa evɔ that the body of Christ have accepted it those few people yiwo ke susu vovo le tame na wo ku ɖe ŋkekea ŋua enye yawoa ta miagblɔ be miaɖo asi ŋkekea dzo ta nenema akpe miagaxlẽ messagea ɖe eya tso Clenam gbɔ ebe egba yenye ye mama ƒe dzigbezã egba yenye ye mama ƒe dzigbezã eya ta edzi be yeado dzigbezã vivi nɛ yeagado blonya yi ke me dzidzɔ le yi ke me lãmesẽ le nɛ ebe ƒe ŋkɔe nye Vida Afilumɔ Vida Afilumɔ vio Clenam Mawu menyo Mawu nyo be yedo dzigbezã na o eye yedo blonya nyui hã na o
Rev, enyomi gede. So nu ita ohia be mi adu Christmas. Le ujebe mi adui. Le ohia be mi aden ble. Mi ananu. Mebe ma pia be. Ma kwe koide mi afe solimepa akpaji. Zigeda never Christmas mi na solime. I'm okay. Mi woni vuvuvu. Amesiame pletoy. Ya do ya amodo ozina mejibe ejebe na nanu kokoko. Asin Jojo a. Awo menyen jojo. Sasa. Abe gift. Okay. Na nanu amade. Okay. Le hame hame fufufuwa ya do ya maybe wabe na kwame de fen ko na nanu eli fu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  mi wona me ma bia be ya do ya amodo mekponi vanana do ya wo hona me de to ga ko mekponi vanana ha de nyaka aglochun babia bagwa. All right. Well, it's a beautiful thing. Let me just put it that way. That is it. Enye enunyande ojebe nyawo. Me kude enu pasi hoho. Just be mi adoji jode me. Da me jebe mi akwebe as monu popo na meneka no mopobu ajiba ameke ko penkola je na Kola ne vene nu kwasi de no na me kona never no ma disappointed menye ga yakọ epula nwe ko na namo ya do ikra atenwana the video na was drawing fine there atanu na fine kwa the envelope me ame every ko flowers so flowers wow just for an excitement that megbelon no more to we can encourage it but ejebe mi na namo na segom be it is just for fans to share the love of God ne atenwi la ne matenwi ojela uche wona na kodo judo na ameke benko neko it's fine yeah okay so apart from maybe me ide solime me ava akpojijo ava ono maybe na be is there the possibility be hamata dui amodo wana fasting and hamata dui be okay for 1 week we are coming to church. We are not coming to cast out any demon. We are not coming to ask God for anything. We are just lock ourselves. Like my blog hole. And no akonye be nglede deko mia denglecho efe lolonu. Leke one no mebuna temecho no be Christmas deco mi dribe mi me awye togo mi me enu deke togo okay echoli me komiano mi adengblecho efe lolonu mi adengblecho efe lolonu okay mi aloho abele inegbele after that mi aide maybe leprosarium alo kopedome avananu a dogbeda plio a trova agava no meditating me bunanu bede leke wano I know because it all depends on leadership ta enye na neke mi atem awo nenye be kporola ekwebe ehia be nene kwenu mo mi awe once in a while it's a good thing Rev mi afe papa idota ma bia be ine blom kwa na ko fe papa nya ha ko dem na misirika be mi akọ egbeto wonu a nya ke komejama gbo na no pola okatanya be blonya ele Yesu Kristo pe chichi monu popo nya na mi be mi ate ma opelo
afia emi onto ha mi azole mo pelo ta nenye be we ya me po dengle kude mau pe vanyenye le wa gbo mo dengle cho na de wo kofia no fide mega we na me ke a Medo blonya ne fonade creation dowola kata blonya na milo ke eziama migali fida ike gbona ganyi tutu va sede gasieke mi agayiji this week ami blobe mi a continue play temperament mi ape agbe alonono me fufufu gake onye be mi le Christmas metala mi be mi afunu cho Christmas no ke mi ano mokpom be consider ike gbona mi aiji play temperament fida agbe no in play mi blonya na olo blonya ne evenyigba TV krio kata dede me glo ya okore me kukule blonya na bia kata bye bye ta strong amanu nyamuri amanu magba foto gba na molo danye fomakpo yakugba hanene ma ono no gelo alele danye fomakpo yakugba na ma ono no ge evi amele sho mukata so amale yemuri amanu magba foto gba na molo danye fomakpo yakugba hanene ma ono no alele danye fomakpo